پودکاستا خوابونه گوهتر دکن لسر پلاتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاود دکارم مبشوپینن. سلاف گودارم پادکست خوبونه از زینل بولد به برنامه یکدن عمل پیش پریوانه دوی برنامه خود امی روشا زندانان برخودان گرتیگهان و دیسانه تجدید کل سر برز جلان پیکتی جبان شکاندن و برخودان کیه امی و بنرخینن به هفسرو که توحد فده جی کنگره خواه یا یکمین پیکانی و کاوی هفسرو احمد دوان و امین کایا هاتن بجارتن امینها به احمد دوان ره روشا هي يا زندانا نمي بنرخينن بريز احمد دست بك مرحبا جوارن مرحبا مخيراتنا سرچاوراتنا بريز احمد پشتی دمه که دريش جاره کدن فدراسیونا تواد فدی هات آوا کرن یکمین کنگره خو پیک آنی دروشا هید یا لزندانان آوا کرنا فدراسیون لگوری و حوجهیک چوا گرینگ بو سپاس اول امکان ویا بیش نهال روشا زندانا ام هموزانه دچه آستی داییم نها فدراسیون ام بیجن اف سازیاگ آوا بوی بنگه هدا ام بیج حشتی و ششا هفتا وردا خباتی وی هنه گلک ام بیجن کار باش و سرکفتی جی کرنه پرانی ام بیجن روش زندانا روش گرتیا چل وی درید قومه پرانی او علاقه دردبن جبر وی که اینکی پیویرک گرانه پیویرک ام بیجن مهمه پیویرک اکتیفی بکار وره باش بکار به آنین رول خو میسیول خو امکانه بمبلیزن گلک ام بیجم پسکری کرا مرف کانه ببرسف هوالا حتی ایرو یونتما من ام بیجن بری کارو خباتی خو کرن ام سپاسی خو جوان را دکن نه ایرو اف زندان دا تکوشی نکته مشاندن جبو ام بیجن تجریتا امرالیه تجریتا سر سروکاتی و پولیتیکای ام بیجن ایزولاسیونه دادن مشاندن افجی به سیاست روجلات ناوین را گریدایی دیسا ام بیجن دوا دم داویه دا به صدا نخوشین مهنن اف نخوشانا تنی ام بیجن به اینسیاتیفا به کار فدراسیون تنی نامشه نه ام لازم وک هزی هفبش هزی دموکراتیک هر کس چل سر ملیوان بکوه اوجی آلیکاری خوب کن. چنین مثلا ام بیجن ایرو سازی تندرستی سریدا جبون نخوشی منا. دیسا ام بیجن حقوق ناس، ام بیجن سازی محفل مروفا و باروی منا اگلم پری هر سازی گرگ اکتیف بشداری و مجادله ببن برسف. امی پلانلama خود درخن. بوان سازیانا را یک به یک امی هفدیتنی بکن امی دستگی جی بخوازن تفلیبون وان امی بخوازن ایدی هاتی آستا ام بیجن خطریه لسر تندرستیان زاتن پرانی و کنزانن زندان دا انسانه کی لسر 5 سال 10 سال 20 15 سال رازه بخوازایی زاتن هنک نخوشیاج دگرن چونکی 24 ساعت به سالا د ناف 4 دیواره دا لسر تندرستی انسان جی باندور دکن مثلا ایرو گلک حواله ما ایرو زندان دا امر وان تمن وان 8 سال سر 8 سالی رانه نه نخوش بنداهی ام به تندرستی ام پسکریک تندرستی تو نه بداهی ایرو تو وجدانی جیلی مزکی تو اخلاقی جیلی مزکی چواله بنرجی لازم وان انسانا اوه تمنی وان زده لازم لمالا خوب به ناف زاروکی خوب نه وقت مگو لازم تنی فدراسیون نه تهمو سازی ما هر باجاره که دا هر کسک دستگی بده و سازی و پیواشوی دیسا واره آبوری دا دواره تندرستی دا دواره پولیتیک دا دواره امبیجن ده هر واری دا ایرو ترکیه هاتی آستک ور تشتکی نمایی یعنی تشتکی لره نمایی yani به هزی متازوریک خل سر پیاده هلن افجی حتی کنگی یعنی دخوازن گل چافترسی بکن دخوازه د شخصیت مدا گل نیم باهف سری ران نکن دعوا محفی خود نکن دعوا دموکراسی نکن تنی برای یا بدنگ به یا جی تسلیمی مبه امجی دبی جواله اف 7 سال به تیبیت جی 40 سال وی گلی تجار نترسیایی
و پێشەنگی وان jî netirsiyeyi û natirsin jî tenê îro em bêjin hinek piskirêkê em bêjin baskî zêde em bêjin çêbûyê hinek girtin û ew heye gel hinekî li ben sürecê yî belkî hinkî ji sürecê qaynaqlî ama kes natirse kes şunda jî navê kes dawa xwe doza xwe jî gav şunda navêje ji bo hevalê zindana jî bi taybetî çi pêwîst be kîjan sazî pêwîst be kîjan bê merjî pêwîst be em ê bi wan re ji têkevin têkiliyê ji bo vê piskirêka zindana û serî da tecrîda ser serokatiyê bê şikandin çi pêwîst be em ê wî bikin 22 ساله لإمرالية لسر بريز جلان تجربتك جران كري هي دم اف دريه إمرالية فده به هفتن چه به یا به مالباتان پارزران و بدمك درجي تجربتك شتاندي یا مطلق تيمشاندن لدجي به تجربتي طيبه تجي لزندانان اف نه مه مها مجدار 2020 و ورفه چالکین گروا برچیبونی هي جبونا شکاندنا تجربه جبونا ام ویژن ايش گران نيجين سرکبتی ام ویژن انجام بگیره جبونا تجربه لسر اجالان بشکی وکوی فدراسیون هونه دوی وارد چبکن بلزگینی نا bi salanê piranî li ser zindana piskirêkê çaxa derdikeve bi taybetî ev 22 salê dawiyê esareta serokatiyê şundan hemû bar li ser hevalê me zindanê mayî yani hevalê zindanê ew ê têkev greva birçîbûnê ew ê çalekî ew ê bikin di nav çar dîwara da ev pêwîr süreklî sanekî ji bo wan e bi vî hawî lê tê nerin halbikî ne were zaten heval di şert û mercê girandan e Jiwan zêdetir hevalê emê derve gel em bêjin sazî dîsa însanê demokrat ê bi xwedî wîjdan lazim e ew li ser vî piskirêka tecrîdê xebatê xwe bimeşîne tenê em bêjin li hêlekî tenê jî ne temamê em bêjin welat lê lazim e her kes lê xwedî derkeve çünkü dijmin em bêjin hêza xwe ji çi digire ji bêdengiyê digire tenê em bêjin zindan nabi çareser jî heta cîkî kîme demê paş da jî demê derbasbûyê da jî dî çaxa ku saziyên derve gel hêzên derve bi zindana ra bûn yek û bi wan re hereket kir hêz da wan ew çax te jî ta şikandin hetanî ji gel û saziyê menê derve em desteka xwe bi pratîkî nedin zindana em tecrîtê xulay nikane bişkîne ji ber vê yekê tecrîd bi tekoşînê ancak bêşikandin yani bi bêdengiyê bi raporekî bi daxuyaniyekî tenê nayşikandin ji bo vê yekê em ê demê pêş da planlameyê xwe çêkin wekim bigo daha em bêjin berfire tenê em li cîkî bi hinek saziya tenê re ne daha berfire bi seranserê welat çi qal li kî derê em bêjin hêzê me demokrat hevalê me em bêjin dibêjin em demokratin saziyê demokrat bu wan re me hevdîtinê xwe çê bikin daha planlamakî daha xort ji bo ji vê tekoşîn re em bibin bersif em ê xebatê xwe bimeşînin نها تبگر آزادی دمکه پنگاوا دم آزادی دای دست بکرن به تایبتی لاوروپای اف پنگاو خورد در باست به لباکور کردستانه لقادا کو ایرو بزاق تو پیکوتیان ل روبرو دمینه لودرا بدنگیه کی yani da aliye ve kala pratiki kala xabat ekir aliye pratiki de yani lugori ve tişta pevist و بلزگینی کو بکرن چیه و هنه چه بکن یعنی بلزگینی به اوای گاوین شینبر به داخویانیان به گوتنان به برتکین ام ویژن سر مدیا جواکی اف چاره سر نابه اف ناشکی اف انجام ناگره فکر هر کسی کو چالکین قضا دا کتنا قضا یا گل یا جواکی دوی وارد به اوای شینبر هون دفکرم چه بکن راسته نه او زمینه ما هیه او هێزا me jî heye tenê di qada hevdîtinê dîplomasiyê û rêxistinê da hinek kêmaniyê me heye lazim e em têkevin nav gel saziya tevayî em rêxistinekî ava bikin em wan bi rêxistin bikin çawa bi rêxistin bikin em bêjin viya tenê tabî bi saziyê me tenê nabe hemû hêzê demokratîk kî hene di nav da partî sazî her beşî bi vana em lazim e têkevin kolana yek bi yek derya lêxin derdê xwe bi wan bidin famkirin piskirêkê xwe bi wan bidin famkirin di zindana da ev greva birçîbûnê da zarokê vî gelîne perçekî ji wan e tu çi qas bêdeng bê
تي هاو قص بحجقي تو دخوازي كي جوي حجقاندني خلاص ببه جوي روشا نيني خلاص ببه لازم تو داكف قطع لازم تو بيورا لسر ملي خو بينجي يعني تو اوكي ينتمكي ام نكانو في تجربه بشكينه لبلي اير جيل رابن ام خباتي خو بدن مشاندن باش بدن مشاندن از باورم دمك نزلا جامع تجربه بشكينه يعني وي هزا ما هي وي باوريا ماجي هي يعني دفرات ياك خويات ك و د اخفتنه ود جي ددر كيماسيا بيشنگي و موسى دبينن راست وك وجدان نشاندان راستی تجاری پسکریکا گل چه نوی یعنی گل هر دایم لسر نوی کسنتسیز د جهانی دا 40 سالی هر روش لسر نگا جگل کرد پیوتر وکیدم گل ندی یعنی اف گل فداکاره اف گل ایر باور بکن ایر پیشنگتی جرا بکرین د تملکی راستا گل آماده یعنی گل هر دایم به هزار جرا خود دوی واردا دایی اثبات کرن بسكريك دفي وارده توني يعني علي قال دا توني تاني ام بيجن جي بيشنكتي دا بسكريك مهن يعني ام د تملك الراستا ام بيجن ام رول ميسيون خو بليزن قال امادي يعني مثلا بري بارتي يكبون تك ام بيجن بانغوازي كي هر کس کاری خوزانی بو هر کس ام بيجن خو تبلي دكن يرو بحزار سازيج ماشي بون جوي ام تفكر ازادي جوي رخصني هر سازی که هفبش و تکوشینی لبلز دم ام دوی وارد ام دبیج نه ام پیورا ما اوه دبی پیورا مستنی اوه دبی اوه ام بخود ناف خدا هنک پرچبونی دجین halbuki em nav sazî dibige ji ber pêwîstiyê ji ber ihtiyaciyê çêbûne lê belê arman jî yek e derd jî yek e rê jî yek e lazim e em kolektif bi hev re hereket bikin yani kolektivîzm hinekî kêm e di nav xebatê me da anka yani em vê koordinasyona xwe vê kolektif xebata xwe em kanibin ava bikin ji xebatê em bêjin gel ra û bi tevayî ji bo bersivbûna va hevalê me na em ê daha hêsan daha rehet em ê bibin bersiv. Taybetî ji bona şiqandina tecrîtê û hem jî ji bona piştgirî û xwetevlîkirina berxwedana li zindanan bangawaziyek we hem ji saziyan hem ji civakê re hem ji malbatan re çi? Hetanî vê tecrîtê neşkê ti kes di vê welatî da nikane rehet bike. Lazim e her sazî, her gel, her mirovekî li xwedî li vê gireva birçîbûnê derkeve ji bo şikandina tecrîta îmraliyê her kes lazim e xwe tevlê bike tevî gelê xwe em lazim in derkevin qada. Çi pêwîst bi lazim e em gorî wî karê xwe bidin meşandin. بله گهدارن پادکست خوابونه ام گیشتن داویه برنامه خوش مشاره برنامه ما زخت و پیکوتیان زندانا تجدید آل سر برز اجالان و میبانی برنامه ما هفسرو که توهات فده برز احمد دوان بو حتی برنامه یکدن افدم و حمود ما خوش بن بخاطره